Ngeja jidun sobe sinzi wumi Trump gi Taiwan ki nganzu lokche ki song gaja gatamba kewa tang gesung roram tokyu rimbato gugure sumbe jela kasan Taiwan ki lokche chip sozong kan cheshu TSMC yi lochi na dawa shiba nibe yongbob keben gaja sumju soju pawa nechu be yu teni chomra mizu ringnu ki tuanze peju tangi mangdo dowe gengi redu. Wenga nimuti jukdum chebe kabla Asia yongne rindan cheshu ki songle kangi makan rimbati gaja nida ca shizam sa yobare. Sinzi wimi kamyo nangbati chomra shikin tebyu sinzi wimi Taiwan ki gasung roramte ari rimbatu gugre sungbati Churi tsongi makanglo yonggu tangbata nyamdu yubab chapsi tela losab geshi chayu. Sabubur Taiwan ki chisil hengang ki dinzabe Amerika da nyamdu Taiwan ki nyamle chegyu dan gasung drosong sosu chone dongyu mangdu dongyu yenju judu. 台美是共享民主、自由、人权。 Debar ari mangzu sokbata jidin sokbe zingyong sosu Taiwan la sungyup nangyu kelen shebatar drubiyo bateni Taiwan la delam chejo ki timja tang gelen chuk shirsung chungyo batang Taiwan ki mutudu Amerika sane chancho nyoba yune sosu gasung ki nyoba chero dongyu yenju judu. Since we Trump ki dejo ti Amerika da gana ki delam chu loza pama ki shichayu ngeja nezu tembarda Biden zingyong ki lokche chips chizon nyungdu dongyu cheshi yoba tela dene Churi sozong kangi makang mangbo debla zong yobari sabubur lokor ye churi ki makang so Hynix gaja shizam cha yobatang Nihon ki Tokyo Electron gaja gel ha sa yobatang tene ari Wall Street ru churi ki makang tebu ngapya sa meba cha yobari Nezu de chokde ki nyandu shuken snom yang zom yin.